Dobro večer svima, opet. Tu smo još od četvrtak i petak i evo subota ujutro i sad subota popodne završavamo sa 7 truba. Znači crkve smo prošli i pečate i trube. Sad ćemo trube proći, to je pola knjige Otkrivenja. To toliko treba obično 6 sedmica ja na Vimaru imam predavanje, to je 3 sata sedmično, znači 6, to je 18 sati, 20 sati treba da se s mojim učenicima ja prođem 11 poglavlja, 22 sata, svako poglavlje 2 sata bi trebalo najbolje, 20 sati. A mi smo koliko? Mi smo uspjeli 2 sata u četvrtak, 2 u petak, sat i pol ujutro, to je 3, 7 i sad ćemo još 3, 10. Mi smo u 10. Mi ćemo da uspijemo u 10 sati. U pola. Dobro. Zato da bolje da krenemo odmah. Došli smo, znači 6. pečat, zapečaćenje. Vidjeli smo da su pečati sud nad Božjim narodom. Bog otvara knjigu suda, kako kaže Ellen White, i izlaze pečati i on pokazuje oni koji su zapečaćeni. Do krajnjih, zadnje generacije 144.000. To je duhovan broj, to nije doslovno. 144.000 to je simbol. 12 puta 10.000. Mnogo će da bude prime kasnu kišu. Bilo ih je 12 apostola, a ovo je 12 puta 12.000. To će da bude broj crkve na množinu. I zato poslije kaže, ja vidjeh, čuh glas 144.000, okrenuh se, vidih veliko mnoštvo. Vum. A ovdje u prvom pogledu čuh glas da mi govori, ja sam alfa i omega, okrenuh se i vidi Isus. Znači ono što čuje i ono što vidi uvijek isto. A u petom pogledu čuh lav iz plemena Judina, ja se okrenuh janje. Znači, drugčiji simbol, ali je isto. Lav i janje, to je Isus, samo u drugom simbolu. Tako i ovdje 144.000, on se okrene veliko mnoštvo. To nije bukvalno 144.000. To će biti veliko mnoštvo Božjeg naroda pred kraj vremena koji će da se posveti do te mere sa Bogom. Takva ljubav prema Isusu da će da pobedi greh. I to će da bude tolika velika eksplozija Božjeg karaktera na ovoj zemlji da Sotona će samo da gukne. Neće moći da gukne. On neće moći da veruje. Znači to će biti svemir, cijeli svemir će da vidi da je Isusova ljubav i milost stvarno može u čovjeku da napravi tako nešto. Isus će doći i uzeti svoj plod. Znači to je 144.000. I sad završava i od 6. pečat i sad se otvara 7. pečat. I 7. pečat znači sud nad bezbožnima. Sud nad bezbožnima. Idemo otvoriti 7. pečat. Da li vidite? Ovako malo veće. Kad je janje otvorilo 7. pečat, na nebu je nastala tišina oko pola sata. Zašto pola sata? Tišina. Zašto tišina? Zatiše. Zašto? A da li je to znači da prije nije bila tišina? Gospod dolazi, ali zašto tišina? Pa gore je, bravo, gore se odvija sud. I dok se odvija sud, sede starešine, gledaju milijarde anđela, 10 milijarde anđela, oni svi gledaju kako Isus posreduje. Dolaze anđeli, kaže, nose mu čaše molitve svetih, da Isus ih očisti. I Isus zastupa pred Ocem. I tu je sud. I kad je sud, onda se diže advokat, diže se svedoci i tu se mnogo priča. A kad onda sudac kaže, šta onda sudac kaže? Silence in the court. Znate, u američkim filmima s onim Čekićem. Tišina nas, kaže tišina. Kad sudac udari ovako, šta to znači?
gotovo sada da više da pričamo. Nema više pričanja. Sad smo sve čuli. Sad ide izvršni sud. Presuda dolazi. I sad se diže tišina. A zašto pola sata? Dan za godinu. Ako je jedan dan, jedna godina u proročanstvima, onda je jedan dan 360 dana. Jer židovski godina je 12 mjeseci puta 30. Znači, jedan proročki dan je 360 naših dana. Jedan dan. A koliko je onda jedan sat? 24 puta manje. Znači, 360 podelimo sa 24. Koliko dobimo? 15. 15? Ne, 15. Evo da pogledamo. 360 podelimo sa 24, dobijemo 15. 360 podelimo sa 24, znači jedan proročki čas su 15 dana. 15 dana. Tako je, vidiš, 15 dana. A pola sata su 7,5. Ali ovdje piše tišina, koliko? Oko pola sata, zato što proročki, ne može ne, znači, šta hoće da kaže? Hoće da kaže 7 dana. 7 dana. Gdje mi imamo drugdje u Bibliji tišina 7 dana? Potop. Ko je rekao potop? Potop. Šta je bilo kad je potop? Je Bog zatvorio vrata milosti? Zatvorila se vrata milosti. Dosta pričanja. Noa je propovedao. I šta sad? Bog zatvara vrata i šta je bilo? Da li je odmah počela da pada kiša? Ne, bila je tišina 7 dana i oni su se svi smijali. Ništa nije bilo, ništa neće biti. Pokazali su se, ne bi pokajali nikad. A Bog zatvara vrijeme milosti i onda 7 dana tišina. I još negdje drugdje imamo, a sad onda izlazi 7 dana. Tad sam vidio 7 anđela koji stoje pred Bogom i dobili su 7 truba. A gdje imamo trube i 7 dana? Negdje u Bibliji. Jerihon. Isto stvar kao i sa Noa. Kraj milosti za bezbožnike. Tako Jerihon. 7 dana su išli trube oko Jerihona. Pola sata. Znači, vidiš, knjiga Otkrivenja ništa nije za bez veze. Sve je simbol dubok. Sve je simbol Božji koji kaže šta će sada bude. Sada je 7. pečat, otvara 7. pečat, tišina, izvršni sud, 7 dana tišina, Noa, evo ga, kraj vremena milosti, trube, Jerihon. Vreme milosti za pagane se završava. I onda poslije ako ti nije bilo jasno, dovoljno, evo još kaže, došao je drugi anđeo i stao pokraj žrtvenika, držao je zlatnu posudu za tamjan. To je ono što Isus posreduje sa tamjanom. To je njegove zasluge, njegova pravednost. On stavlja naše molitve sa njegovom pravednošću. I naše molitve same ne bi mogle doći do Boga, jer smo toliko grešni. Čak kad se molimo u crkvi imamo nesvesne grehe koji su toliko prljavi da ne mogu ni da dođu do Boga Oca. Ali Isus pokriva i zato Isus u nebeskom svetištu. On sve pegla. Isus pegla. Sve naše, kaže Ellen White, naše molitve, naše pesme, sve naše sviranje Bogu, bogosluže, Isus mora sve da stavi tamjan na to. Koliko smo mi grešni, jadni. I hoće da nas očisti, da on ne mora da više to da radi, da može da dođe pod nas. I kaže, i dobio je puno tamjana da ga prinese s molitvama svih Božjih svetih ljudi na zlatni žrtvenik. I dim tamjana digao se iz anđelove ruke zajedno s molitvama Božjih ljudi. Znači molitve Božjih ljudi idu, a tamjan je Isusova žrtva, Isusov miris. I dim tamjana zajedno sa molitvama Božjih svetih ljudi digao se iz anđelove ruke prema Bogu. A anđel je tada uzeo posudu za tamjan, napunio je vatrom sa žrtvenika i bacio na zemlju. I uslijedili su
grmljem je tutnjava, munje je potres. Znači, on je uzeo onaj kadionik i umjesto da kadi, on ga baca na zemlju. I na zemlju, znači, kaže, gotovo je. Gotova je posrednička služba. I sad, Isus ne završava posredničku službu samo pred Kristov drugi dolazak. Vi znate to se zove vrijeme milosti. Vrijeme milosti nije samo pred Isusov drugi dolazak. Kad je bio potop, da li im je isteklo vrijeme milosti? Oni kad su bili potopljeni, za njih je, oni su mrtvi, kad se dignu drugo uskrsnuće. Nema više popravni ispit. To je kraj. Sodoma i Gomora, kad je palo na njih oganj, to je za njih bio kraj vremena milosti. I tako je Bog kroz historiju puno puta rekao kraj je vremena milosti za tebe. Kraj je vremena. I on je kažnjavao i Rimsko carstvo, i Bizansko, i crkvu u historiji. I to ćemo sada vidimo kroz trube. Trube su, šta su trube? Trube su upozorenja. Prva truba, uništenje Jeruzalema. Židovi su proganjali kršćane u prvom pečatu. Kraj vremena milosti. Za mnogo njih, ne za sve. Kaže 2/3. 1/3 Židova preživjela. A 2/3 kraj vremena milosti. Nije sve. Upozorenje za nas. Druga truba, pad Rima. Rim je proganjao kršćane u drugom pečatu. U drugoj trubi, velika gora, Bog je svali na zemlju. Rim pada, barbari napali Rim. Upozorenje za nas. I kad mi dođemo do 6. i 7. pečat, a 7. pečat, uništenje celog sveta. A ovi prvih 6 truba su upozorenja ko Jerihon. Upozorenja šta će da bude 7. I zato, znači, ovo sad on govori kako to izgleda kad Isus prestane da posreduje za nekoga. Sjećate se Kora, Datan i Abiram. Znači, Kora, Datan i Abiram, spusti se dim Božji, Aron sa tamjanom pobegne van. Kaže, ne može da uđe unutra u svetinju. Bog počne da uništava narod. I ima tamjan, ima ovaj kadionik, ne može u svetinju, on ode među ljude. I Bog se smiluje. Ali šta to znači kada izađe kadionik se baci izvan svetinje? Nema više posredovanja za tu posebnu grupu ljudi. Ne mora da bude drugi Hristov dolazak uvijek. Znači, kraj vremena milosti je bio i pre za neke ljude. I sad ćemo da vidimo to. I, kaže, tada su se ona 7 anđela sa 7 truba pripremila da zatrube. I prvi anđeo zatrubi i pojavi se tuča i vatra. To znači tuča, grom. Tuča, kako? Grad i vatra. Što znači? Munje. Vatra s neba, to su munje. Tuča i munje, ali pomiješanje sa krvlju. Znači, neko će da umre. Ali tuča i vatra, kako to sad? I bačene su na zemlju. I 1/3 je zemlje izgorjela. A ovo sve simboli, ovo je isto ko pečat, sve simbol, zemlja. Šta je zemlja, šta je more? Moramo da razmislimo šta to znači. Zemlja. 1/3 zemlje izgorjela je 1/3 drveća i sva zelena trava. 3/3, sva zelena trava. Drveće, zelena trava, zemlja. Gde drugde imamo to u Bibliji? Zemlja, drveće, zelena trava. Šta to predstavlja simbolički? Da li neko zna? Narod. Koji narod? Drvo. Šta drvo predstavlja? Veran čovjek. Izaja 44 kaže Izrael, narod izraelski kaže u neznanju su ko zelena trava sutra sahne. Znači Izrael, običan narod, trava, a oni naučeni ljudi, naučiti ljudi su drvo. A zemlja, pogledajte, Otkrivenje 9.4. Otkrivenje 9.4 kaže i zapovjedi im se da ne škode, da ne unište travu, zemlje, niti išta zeleno, niti kakvo drvo, nego samo ljudi koji nemaju pečat Božji na čelima svojim. A šta je pečat Božji? Božji zakon. Znači, ljudi koji nemaju pečat Božji. A znači šta onda je to? Znači, trava
zemlja, zeleno, drvo. Šta to predstavlja onda? Znači, nemojte da škode, da ne naude travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvu drvetu, nego samo ljudima koji nemaju pečat Božji na čelima svojim. Znači, drvo, zeleno, zemlja predstavlja narod Božji koji trebao bi da ima Božji zakon. I šta se sad dešava? Šta se sad dešava u ovoj prvoj trubi? Ko je ovdje kažnjen? Ko je kažnjen? Ne, pa bezbožnici, ali koji? Mislim da je Izrael. Izrael, tako je. Trava, zemlja. A šta su bezbožni? Su more. Bezbožni su more. Simbol more. Vode na kojima bludnica sedi su mora. Su narodi bezbožni. A zemlja je suprotno. Zemlja je Izrael. I sad je ovo je sud nad Židovima. Razorenje Jeruzalema. A šta se desilo kad su došli Rimljani? Kad su došli Rimljani, oni su posekli svo drveće i popalili su travu da mogu da idu s onim svojim kolima. Oni su sve poravnali i posekli drveće da sagrade one rampe, da napadnu Jeruzalem. I doslovno se ispunilo čak. I križeve su, drveće su posekli i sve Židove su na križeve pobili oko. Znači i doslovno izgorela je i bukvalno trećina drveta. Ali ovdje se govori duhovno. Da su ljudi, narod Božji. Sada vas pitam, zašto tuča i vatra? Zašto tuča i vatra? Neko će da kaže, zato što u Psalmu 18.12, odite u Psalam 18.12, spominje se otpali Izrael. I izraelski car Saul, kaže, otpao je, kaže da Bog da će kazniti otpali Izrael sa tučom i sa grad i sa vatrom. Kaže, munja i grad. Psalam 18. To je, znači, kazna za Božji narod. Kaže, odsjevanja oko njega kroz oblake njegove udarao grad i živo ugljevlje. Grad i živo ugljevlje. Kad je to? To je kada je, sad ćete da vidite, kad je to u nevolji svojoj povikah Gospodu, zavakvih Bogu svojemu. Kaže, valovi smrti me, kaže, zazvah. Kaže, učitelju zbara od Jahvine, sluga Davida, koji Jahvi ispjeva ovu pjesmu na dan kad ga Jahve oslobodi iz ruku neprijatelja. I on pjeva kako ga je Jahve oslobodio od Saula, od cara izraelskog koji je postao sotonski. Znači, kada Božji narod postane ko Saul, sotonski, onda, kaže Bog, udarit ću ih sa grad i oganj. I sad vidimo ovdje da je u prvoj trubi to se ispunilo. To se ispunilo. David je bio simbol Isusa. On je bio dobar kralj. I sad se to u prvoj trubi ispunilo. A ono što je interesantno, da vidimo još nešto, još jedan detalj. Kaže, izgorila je trećina drveta. Znači, nisu svi plemeniti. Bilo je i plemenitih Židova. Možda naučeni, više, možda malo duhovnih. Oni nisu svi uništeni. Ali ovi obični narod, običan narod koji je bio zaluđen tim židovskim fanatizmom, sva zelena trava. Znači, ovdje se spominje trećina. Znači, 1/3, a onda sva zelena trava, to bi onda bilo 3/3, ako već govorimo u trećinama, jel tako? Razumijete što hoću da kažem? Ovdje je 1/3, a ovdje je sva. A sva, kad već govorimo u trećinama, onda je sva, bi bilo 3/3, jel tako? Znači, 3/3 i 1/3 su 4/6. Znači, 3/3 i 1/3, druga trećina, kao 2/3 nisu izgorile, 1/3 je izgorila, znači 4 od 6 su izgorili. Razumijete? Sad, šta su to 4/6? 4/6 su 2/3, jel tako? Ok, zašto vas to toliko sad ovdje matematički gnjavim? Odite u Zaharija 13.8. Zaharija
13.8. Zaharije 13. Kaže ovako. Kaže, u onaj dan, kaže, probudi se maču protiv mog pastira. Ko je to mog pastira? Ko je to? Halo? Probudi se maču protiv mog pastira. Ko je to moj pastir? Protiv čovjeka, mog srodnika. Kaže, udari pastira i ovce će se razbeći. Ko je ovaj pastir? Isus. Znači, kad su Isusa udarili, udari pastira i ovce će se razbeći. I kaže, i u svoj će zemlji riječi Jahvina, koliko? 2/3 će biti istrebljene, a 1/3 će biti ostavljena. Znači, šta smo vidjeli? Znači, kaže, Bog kaže, kada udare pastira Isusa, nakon toga dolazi propast. Jeruzalem će da bude uništen i koliko će da ih ostane? 1/3. A šta kaže otkrivenje? Izgorila je 1/3 drveća i sva zelena trava. Znači, sva zelena trava su 3/3, a 1/3 drveta, 3/3 drveta i jedna je izgorila. Znači, 4/6 su izgorila. Što su 4/6 su šta? 2/3 su izgorele. I ostala je koliko? 1/3 preživjeli. A šta kaže Zaharija? 2/3 će biti istrebljene, a 1/3 ostaje. Vidiš, a knjiga Otkrivenja sve ti ovako malo kaže, a ne kaže. Ali moraš da malo otvoriš orah, da krkneš orah i onda da ga nađeš. I onda bude isto. Tako da, prva truba. I sad se to potpuno slaže. Prva crkva, židovska crkva, apostolska crkva. Prvi pečat kaže, Juda je moj luk. Juda je moj konj. Židovska crkva ide u Grčku, u svet. A ovdje ko je uništen? Židovske otpala crkva uništena. Prva pečat, prva truba, sve je to paralelno. Sad idemo da vidimo druga. Drugi anđeo zatrubi. I nešto poput velike plamteće planine ili gore bilo je bačeno u gdje? U more. More. To su sad pagani. 1/3 mora pretvorila se u krv, 1/3 morskih živih bića izginula, a 1/3 brodova uništena. Ovdje je manje, 1/3. Ovdje 1/3. Tamo 2/3 Bog kaznio židovski narod. A Rimljane samo 1/3. Pa oni su u neznanju. A ko je proganjao Božji narod u drugom pečatu, u drugoj crkvi? Crkva Smirna. Ko je proganjao Božji narod? Rimljani. A ko će sada dobije kaznu? Rimljani. Znači, šta je to velika plamteća planina? Idemo u Jeremija, 51. poglavlje. Rimsko carstvo. Da, druga truba. Jeremija 51:24. Da vidimo. Jeremija 51:24. Šta kaže? Jeremija. Ništa ne vidimo ovdje. Idemo ovdje. Ovdje imamo na makedonskom. Na makedonskom, super. 51:24. Kaže, ama sega mu plakam na Babilon pred vašte oči na site Haldejci za sve to zlo što mu napravio na Sion, govori Gospod. Evo me vrz tebe goro razurnuvačka. Gori. Burning. Razarajuća. Goro razarajuća, govori Gospod, razorovačka na celo svet, ke zamamnam sorakata protiv tebe, ke te simljam od strnata karpa, ke te pretvorivo izgorena gora, Babilon, veliko carstvo, uvijek je simbol planina ili gora je uvijek veliko carstvo. Veliko. A kada gori, onda znači da propada. A ovdje je Babilon. A Rim je isto zove se Babilon. A ovdje u Otkrivenju kaže, vidio sam šta? Goruća planina bačena u more. Znači, veliko carstvo bačeno u barbarska plemena, u more. I
trećina mora krv. Znači, trećina tih pagana je umrlo u tim barbarskim napadima, pa Huni, pa Vandali, pa Vizigoti, pa Ostrogoti. Trećina Rimljana je umrlo. I uništeno je Rimsko carstvo. Ok, idemo dalje. A na ida malo ima i bukvalno, malo bukvalno. Rim je imao jedan vulkan, zvao se Pompej. Goreća planina. Gori planina. I palo u more i svi skaču u more, misle u vodi, a ono voda, to je 79. godine. Znači, malo i bukvalno. Trube su simbolične, ali onda te ovako malo samo glic, kao bukvalno. Da ti pokažu na mikrokosmos, šta će da bude sa Pompej, tako će biti cijelo carstvo ako se ne pokajete. Ajde idemo da vidimo treća truba. Treća truba je opet kazna Božja nad otpalima. Šta je bilo u trećem pečatu? Ko je bio u trećem pečatu? Glad, Božje reći. Glad. A treća crkva? Pergam, kaže, korupcija u crkvi. Ulazi korupcija u crkvi i mnogi ljudi, sad će da vidimo kako će Bog to da kazni. Pazite, prve dve trube, Židovi, Jevreji i Rimljani su proganjali crkvu, proganjali su krvno, znači fizički. A u trećoj pečatu, u trećem crkvi, duhovni otpad. I sad će Bog duhovno da ih i kazni. Vidjet ćete kako Bog, ako ti fizički napadaš, fizički te kazni. A ako duhovno uništavaš, on te duhovno u smrti. Dopustiti da umreš. To će sada bude treća truba, vidite. I treći anđeo zatrubi i velika zvezda koja je gorjela kao baklja pala s neba. Pala je na trećinu reka, dobro, a to bi onda bilo bukvalno, a mi sad gledamo prvo duhovno, pa ćemo onda gledamo bukvalno. Pala je na trećinu reka i na izvore vode. Vode, šta pijemo? Kao ovdje je hleb, treći pečat, a ovdje je voda. Isto doktrina, prava. Šta je Isus rekao? Ja sam voda života. Ko pije od mene neće nikada žednjeti. Ok, a šta je zvezda? Velika zvezda. Pa Sotona je bio dobar anđeo i zato je bio zvezda. Ali ovdje nije Sotona je već davno otpo. Sad ko je ovdje u trećem periodu crkve, ko je ovdje otpo? U ovom periodu. Pa da. Zvezda u Bibliji. Ko je još nazvan zvezda u Bibliji? 7, kaže, šta bi Isus kaže? Imam u ruci 7 zvezda, koji su 7 starešina od 7 crkava. Znači, šta je otpalo? Otpali su duhovne vođe. Šta je rekao Bog Abrahamu? Tvoji potomci će da budu kao zvezde na nebu. Jel ti je rekao to Abrahamu? Isus se isto zove zvezda, kad je ona zvezda iz Jakova. I Soto... To nije zabranjeno više na nebu za to, pa da je otpala je. Ja mislim da je to Sotona. Zabranjeno je Sotoni više na pristup, da ne mogu slušati. Čekaj, dobro, ali ok. Sotona je otpao još pre. On bi trebao da otpadne u prvoj trubi. To je do krsta. Ali ovdje, brate, nije više krst. Ovdje smo već u 300. godini. Ovdje smo već u trećoj trubi. A prva truba je razorenje Jeruzalema. Prvi pečat. Onda ide drugi vreme Smirna, period progonstva crkve od Rima. I onda ide kad je crkva postala priznata od strane Konstantina. Onda su se pokvarili doktrine. A zvezda, a pazi šta je zvezda, nije uvijek Sotona. Sotona čak nigde nije nazvan zvezda. Nigde u Bibliji nije Sotona nazvan zvezda. Nigde. Sotona jeste bio anđeo Božji koji je otpo. Ali on nigde u Bibliji nije nazvan zvezda. A Božji ljudi su nazvani zvezde. Božji ljudi, evo pogledaj otkrivenje prvo poglavlje. Zvezda danica je Isus. A on je... to je krivi prevod. On nije zvezda, u Izaija 14.12 kaže sin zore.
Sin zore, ali Karadžić prevodi zvezda danica. Karadžić krivo, to je Daničić. Krivo prevodi. A u originalu sin zore. Da, a Isus je zvezda danica u Otkrivenju 22. poglavlja, kaže ja sam zvezda danica. Pa ne može Soton da bude isto kao Isus. Pa onda kažu Jehovini svjedoci da je Isus Sotona, da. Zbog krivog prevoda. Da je Isus anđeo isto kao Sotona, to je sve isto, znaš njima, da. Ali nije. Sad pogledajte šta sam htio da pokažem. Otkrivenje. Uvijek prvo idemo otkrivenje, jer otkrivenje daje simbol. Prvo idemo da kažemo, da vidimo šta otkrivenje interpretira ta simbole, a posle idemo u ostatak Biblije, a otkrivenje 1.20. Gledaj. Otkrivenje 1.20 ti odmah kaže šta znači zvezda. Zvezda, kaže ovako, kaže i 7 svećnjaka su 7 crkava, a 7 zvezda su 7 anđela. A koji su to anđeli? To smo proučavali, ne znam, nije bio brat možda jučer, u četvrtak. A šta su anđeli? Vidiš, kaže, anđelu crkve u Efezu napiši. Anđelu crkve u Smirni napiši. Anđelu crkve u Pergamu napiši. A šta su ti anđeli? To nisu nebeski anđeli. Vidi, kaže, znam tvoja dela i tvoj trud i strpljivost imaš, ali imam protiv tebe što si ljubav svoju prvu ostavio. Kome on to govori? On to ne govori nebeskim anđelima. On govori anđeo svake. To su bili duhovni vođe svake crkve. Jer angelos na grčki znači vesnik. Vesnik, posrednik, ne posrednik. Vesnik, poslanik, glasnik. Znači, Bog da glas pastoru, pastor se mole, čita Bibliju, Bog mu da u srce šta da kaže, dođe da propoveda, on je glasnik. Kaže, on se naziva, starešine se naziva anđel. Ali ne u smislu anđel nebeski. Isus se zove isto anđel, puno puta. Jer angelos znači vesnik, glasnik. Može da bude Isus glasnik, Isus je ponekad dolazi kao glasnik. Ponekad dolazi anđeo, neki Gabriel, ponekad neki manji anđeo, a ponekad ljudi se nazivaju anđele. U ovom trenutku je ljudi. Sad kad to znamo, idemo otkrivenje 8, kaže velika zvezda pala s neba. Šta znači kad zvezda? Znači duhovni vođa koji je svetli u tami ovoga sveta. Kao što su ovi anđeli od crkava. I pade s neba. Šta to znači kad pade? A zvezda kad padne? Znači da je li to duhovna zvezda ili otpala zvezda? Otpala. Zvezda padalica, znači, i sad pala je na trećinu reka i na izvore vode. A šta to znači izvori vode i reke? Nauka, prava nauka Božja. Vidite, tu imam. Kaže Izaija 12.3. Idemo da vidimo šta znači vode, izvor vode. Izaija 12.3. Kaže ovako. Za veseljem ćete crpsti vodu iz izvor spasenja. Znači, duhovni vođe dođoše u vodu spasenja i šta su napravili s tom vodom? Kaže, zvezda se zvala pelin, gorko, i trećina vode pretvorila se u pelin i mnogi ljudi je umrlo duhovno pijući gorku vodu jer nije bila prava doktrina spasenja. Počeli su da se spasavaju kroz ikone, kroz kipove, kroz relikvije, kroz sakramente. Oni su, evanđelje se, da, kako kažeš? Izopačilo se evanđelje, bravo. Znači, to su bili veliki doktori, Augustin, Jeronim, oni su bili gordi doktori, oni su počeli da propovedaju krivu nauku i otišla crkva u korupciju. Kaže, ali trećina, ne sve, trećina. Isto kao u pečatima. Nije, kaže, nemoj da uništiš ulje i vino, samo žito. Znači, jedan dio. I kaže, trećina vode pretvorilo se u pelin i mnogo je ljudi umrlo pijući krivu istinu. Zato što su krivo prihvatili, zato što su dozvolili gubitak doktrine Božje istine, sada Bog im dozvoljava, Bog ih kažnjava duhovna smrt. To je posljedica.
Ok, idemo četvrta. Četvrti anđeo zatrubi. I šta sad četvrta truba? I sad četvrta truba trebalo bi da bude, ko je proganjao Božji narod u četvrtom pečatu? U četvrtoj crkvi? Jezabela, smrt, bolest, duhovna bolest, srednjovekovni otpad. Znači ovo treća truba kaže malo, trećina, kaže otpad. To je sad od Konstantina do Justinijana. A onda spajanje crkve i države 538. I onda četvrto kaže Jezabela, četvrta crkva. I četvrti anđeo zatrubio. I šta sad? Kaže, trećina sunca je bila pogođena zajedno sa trećinom mjeseca i trećinom zvezda. Gdje imamo sunce, mjesec i zvezde? Šta to znači kad zajedno stavimo sunce, mjesec i zvezde? Gdje drugdje u Bibliji to imamo? Kako? Postanak prva glava, da, ali tamo nije simbol, tamo je bukvalno sunce, mjesec i zvezde. Josipov san. Šta je Josip sanjao? Sunce, mjesec i zvezde, kako mu se klanja. A šta je to bilo simbol čega? Sunce je bio ko? Tatko Jakov, mjesec, mama Rahela, a ovo su braća. Da li je bila nekad, to je bila izraelska crkva. To je bila prva izraelska crkva. Znači crkva, to je simbol crkve. To imamo i Otkrivenje 12. poglavlje. U Otkrivenju 12, idemo da vidimo. U Otkrivenju 12 vidite šta se pojavljuje. I znak veliki pokaza se na nebu žena. Šta je žena? Žena obučena u sunce i mjesec i na glavi njezina venac od 12 zvijezda. To su simbol crkve. Ona se obukla. Sunce predstavlja Isus, sunce pravednosti, mjesec je Stari Zavet. On je, znači sunce sija i od Stari Zavet je sjena evanđelja, a 12 zvezda to je vodstvo od 12 patrijarha Božji narod. Znači, Novi Zavjet sunce, Stari Zavjet iman pod nogama, znači već je završio, i 12 zvezda leadership ili vodstvo. Apostoli. Šta sad kad kaže, vidite otkrivenje, to nije ništa nije za džabe. Ona kaže, trećina sunca, mjeseca i zvijezde se potamnila. Šta je počelo? Znači, crkva je kako kažu, mračni srednji vek. Zašto kažu tamni vek? A jel vi znate da je 538. godine kad je Justinijan napravio dekret da papa bude sekularni vladar, da je bila velika tama. Došla je tama na zemlju i sunce je pomrčalo 2 godine. To je i bukvalno se desilo. Ne samo, sad ću da vam pokažem, to imam moj komentar na otkrivenje, ja ga pišem, imam 400 stranica mog komentara na engleskom, još nije izdan. Vidite ovdje, kaže ovako. Sad ću da vam pročitam. Kaže, jesam ti poslao to, Jani, već? Nisam. Moj komentar. A čitao si o tome? Da. Kaže ovako, grčki bizantinski povjesničar Prokopius u 536. godini piše, kaže, za vrijeme te godine desio se neki čudan znak na nebu. Sunce je počelo da manje sjaji. I činilo nam se kao da je neka eklipsa bez eklipse, jer nije bilo čista jasna svetlost. Pomračenje. U 538. godini rimski povjesničar Kasiodorus isto kaže, sunčeva svjetlost je bila slaba i sve žito je propalo. Propalo žito, glad je bilo, 4 godine glad, od 536. do 540. godine. Kaže, patrijarh Mihael Sirijski piše isto da za vrijeme Justinijana sunce je slabo svetlilo 1,5 godine. U Irskoj, irski anali kažu, nije bilo hleba u godini 536.
nema hleba u godini od 536. do 539. nije bilo hleba. Sunce je za malo pomrčalo. Kaže, čak i u Kini slabe temperature, na Bliskom istoku i čak i u Peruu. A šta se to desilo? Srednjovjekovni povjesničar Michael McCormick piše da je to bilo najgore vreme od 536. do 539. je najgori period u čovečanstvu da bude živ. Kaže, to je bio početak jednog od najgoreg perioda u historiji čovečanstva. Činilo se kao da je cijela priroda ušla u tamni vek. Šta je to bilo? Izgleda da je bio serija vulkana. Na Islandu, Etna, Krakatau, jedno 20 vulkana po cijelom svijetu u isto vrijeme. I tako je to napravilo dim gore, da godinu i pol dana sunce nije sjalo onako kako mu i moglo da sjaje. Vidite kako je interesantno. A ovdje u 4. pečatu bile su kao 4. pečat, to je 4. truba, a u 4. pečatu govori se bolest. A kad je Justinijan došao na vlast 540. godine, kad je prošla tama, 540. godine bubonic plague, došla kuga iz Kine i pobila četvrtinu ljudi u Bizantu, kao što piše u 4. pečatu. Znači, Bog, oni su trebali da kažu, jer on je napravio zakon, Justinijan je napravio zakon, kodeks Justinianus. Po tom zakonu nema više kućnih crkava. Nema više nestorijanci, židovi, nema više subotari, nema više, niko nije arijanci, niko nije mogao više da ima svoju crkvu. Svi su morali da idu u veliku Hagiju Sofiju, ako ne izgnanstvo i progon. I tako je napravio Justinijan i napravio je da te zakone, nove zakone je napravio Justinijan. I onda je napravio da je katolički papa, kaže, on je glava svim crkvama i on će da bude, znači on je glava, šta on kaže da si ti heretik, to je ti si, ako ti on kaže da si ti heretik, to je to. Heretike treba odmah uništiti. I onda je papa postao u isto vrijeme sekularni vlast. Šta god da kaže, sekularna vlast odmah napravi. I onda 538. godine Justinijan je osvojio Rim i uspostavio je papu da ima tu vlast. I to je početak malog roga. Mali rog, ali rog, političku vlast dobio. I umjesto da oni se zapitaju šta se dešava, Bog šalje tamu. I Bog šalje bolest. I oni trebaju da se zapitaju, a nisu se zapitali. I ušli smo u srednji vek. Ok. I to je 4. truba. 4. truba, sunce je mesec. Idemo sad da vidimo. A vidite šta kaže. I tad sam pogledao gore i začuo sam orla kako leti visoko u zraku. Koga je vidio? Orla u 4. trubi. A se sjećate možda prvih 4 pečata? Sjećate se svaki pečat u otkrivenju 4 životinje. Sjećate se toga? Sad ćete da vidite. Sad pogledajte ovo, 6. glava otkrivenje. Kaže, i vidjeh kad jaganjac otvori prvi od 7 pečata. Začujem gdje prvo od 4 bića govori glasno. Znači prvi pečat, ko govori? Prvo biće. A prvo biće je lav. A lav je simbol sile. U isto vrijeme, ko je simbol? Lav. Juda. Prva crkva, apostolska crkva, javlja se lav, Juda. Okay. Drugo biće, drugi pečat. Kad jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće. A šta je bilo drugo biće? Šta? Junac, bik. Kako kaže? Tele. Zašto se služi tele? Ne za rat. Za rad. Služba, je li tako? I za žrtvu. A šta je bila druga crkva? Smirna crkva, drugi pečat. Je li to bila progonjena crkva? Poko tele, žrtvovano. Znači žrtva. Onda treći, kaže, iziđe treći. Kaže treće biće, a to je čovjek. Čovjek je korumpcija. On je pala priroda. A šta je bilo treći period?
Korupcija ljudska. A četvrto, kaže četvrto biće, tad začujem neki glas, kad jaganjac otvori četvrti pečat, začujem četvrtog bića. Šta je bilo četvrto biće? Orao, u četvrtom. A orao predstavlja Božje providnost, da sve vidi. A gdje se još javlja orao u otkrivenju? Pogledajte, gdje još se vidimo orao u otkrivenju? U četvrtoj trubi, da. Znači četvrti pečat vidiš orao, u četvrtoj trubi opet vidiš orao. Gdje još? Trojanđelske vesti su anđeli, nisu orlovi. Anđeo. Ali gdje ima otkrivenje još? Gdje ima orao? Otkrivenje 12. I ženi su dana 2 krila orlova. Šta je ovo? 2 krila orla. Da leti u pustinju na svoje mjesto gdje će se hraniti vreme i vremena i pola vremena. Koliko je ovo? 1260 dana, srednji vek, jel tako? Za vrijeme srednjeg veka Bog je dao prava, crkva pobegla u pustinju, Valdenžani, Nestorijanci, Keltski kršćani, Hus, Viklif, pobegli u pustinju, a Bog im je dao zaštitu, krila orlova. Znači srednji vek. A četvrti pečat, isto se javlja koja zver? Orao. A četvrti pečat je srednji vek. A četvrta truba, koje biće se javlja u četvrtoj trubi? Orao. A orao je isto srednji vek. Znači vidiš kako ti Bog pokazuje Biblija, gdje se nalazimo. I sad se javlja orao. Leti visoko u zraku i vikao je jakim glasom. U biti to je sigurno onaj anđeo, jedan od 4 anđela. Jer orao ne govori. I vikao je jakim glasom. I šta je vikao? Jao, jao, jao onima što žive na zemlji kad se razglegne zvuk truba još 3 anđela. Sad slijedi 5. truba, 6. truba, 7. truba i svaka truba je jao, jao, jao. 5. truba prvi jao, 6. truba drugi jao i 7. truba treći jao. A što znači jao? Auč! Je li to duhovna kazna ili fizička kazna? Fizička kazna. Zašto? Zato što su 3. i 4. truba bile duhovna kazna, jer su ovi duhovno progonili Božji narod. I Bog je dao duhovnu kaznu, ali u 4. pečatu bilo je i duhovno uništenje ljudi, a i katolička crkva je duhovno opresirala ljudi, a i u fizičku isto vrijeme. I onda Bog u 4. trubi da duhovnu kaznu, da pomrča sunce, ali kaže evo sad dolazi fizička jao. Dolazi ti jao. 5. truba je napad islam na katoličku crkvu. Jao. 5. truba, znači bit će jao, jao, jao. Zašto baš sad jao, jao, jao? Zato što 4. i 3. truba nije bio jao. Nego je bio samo duhovni, oni su duhovno uništavali Božji narod, Bog ih je duhovno i kaznio. Ali pošto u 4. pečatu i duhovno i telesno progonstvo, onda kao Bog kaže, evo ti sad će doći jao. I za 5. pečat, što su proganjali, doći će jao u 6. trubu. I sad Bog kaže, doći će jao sad. I onda dolazi 5. truba. Gdje smo sad došli? Otkrivenje 9, idemo sada u 5. trubu. Hoćemo da uzmemo pauzu? 7. Uzmemo malu pauzu i onda idemo, ili hoćete malo, još 5. trubu i onda pauza. Ajde, još 5. truba do pola i onda s onih 150 dana ćemo napraviti pauzu. I sad dolazi 5. truba. 5. truba, jao. 5. truba, a šta je ta 5. truba? Kaže kred kraja, kaže prvi je jao, a tak više ovdje prevode nevolja. A u originalu je auč, ili ue, na grčki ue. Prvi jao je prošao, ali pazite, još 2 jao dolaze. Znači, 5. truba je prvi jao. I kaže ovako, i 5. anđeo zatrubi, i ja sam vidio zvezdu kako je pala s neba. Opet zvezda. Šta je sad to? Sotona opet pao.
Pa i Sotona je bio dobar koji je pao. Znači na isti način kao što je Sotona pao, tako su Božji proroci otpali. Ovdje je neki drugi prorok otpao. Znači neki drugi duhovni vođa je sad otpao. Sad ćemo da vidimo koji. On otpao, pala je s neba na zemlju. I bio... Sad će da vidimo. I bio je to zvezda kako je pala s neba na zemlju. A može i bukvalno. Kad odete u Meku, šta oni obožavaju u Meki? Crni kamen, Kabu, meteorit, zvezda koja je pala s neba u pustinju, u bezdan, u pustinju. A bio je dan ključ, šta je ovo? Ključ prolaza koji vodi u bezdan. Reč bezdan se spominje na mnogo mesta u Bibliji. Spominje se, na primjer, u 20. poglavlju, kaže Sotona će da bude vezan 1000 godina u bezdanu. To će da bude uništena zemlja, kao pustinja, kao Arabija, kao Mars. Ja sam sada gledao slike Marsa, kad su bili ovaj rover išao na Mars. Pa ja bih rekao Arizona. Ja bih rekao Afganistan. Ja sam se jedanput vozio kroz Kaliforniju, između Arizone i Kalifornije. Zove se Mojave pustinja. Ima i dolina smrti, tu nisam išao, ali sam išao autoput Mojave. Ja mislim, evo, idem Arizonom, Arizona sve pustinja, ali ništa. Sad ja mislim Kalifornija, sad će da bude zeleno. Kad vidiš ono, kaže Mojave pustinja, uđem još gore. Do Los Angelesa pustinja, tek onda zeleno. Ja gledam ono, pa ja mislio sam da sam na mesecu. To nema žive žabe. To je sivo, crveno, kamenje, nema ničeg. Ja sam rekao, ovo je bezdan, ovo je bezdan. Ovo je baš abisos. Kaže abisos. Ta riječ abisos se koristi kad je prije nego što je Bog stvorio život na zemlji. Kaže, zemlja je bila pusta i bez obličja. Abisos. I spominje se u Jeremiji isto, kada je došao Nabukodonozor i spalio celu zemlju, kad je napadao Jeruzalem, uništio celu Palestinu, bio rat i onda kaže, Palestina je bezdan postala. Kao zemlja pre stvaranja i zemlja posle uništenja kad Isus dođe. I sad pada velika zvezda s neba na zemlju, znači pada na Božji narod, zvezda otpali prorok, i pada u pustinju, u bezdan. Znači, vidjet ćete u arapsku pustinju. I iz bezdana izlazi i zvezda otvori prolaz i iz njega se podigao dim. Dim je znači džihad, uništenje. Ajmo, pali, napadaj, dim. I kaže, sunce i nebo potamnjali su dima. Sunce je Isus, evanđelje potamnilo od arapske doktrine. Islam je potamnio Isusa. Uzeo Isusovo božanstvo. I iz njega su izašli skakavci. Sada vidimo šta su skakavci. Idemo u Suci. Suci, 6. poglavlje, 5. stih. Suci, kako vi kaže, Suki? Suci. Sudije. Ok. Sudije će da napišemo onda. Sudije, 6. poglavlje, 5. stih. Kaže ovako. Ok, idemo tu pa ćemo da povećamo. 6. poglavlje, 5. stih. Kaže osiromaši Izrael veoma od Madijana i povikaše ka Gospodu i kaže, jer se podizahu sa stadima svojim i sa šatorima svojim dolažahu kao skakavci. Tako mnogo i ne beše broja njima i kamilama njihovim i dolazeći u zemlju pustošehu. A povikaše se Izrael kao Gospod Madijana. Madijanci su skakavci. Znači, istočni narod, arapski narod. A gledajte sad, Sudije 7, kaže ovako, 12. stih. A kaže, a Madijani i Amalici i sav narod, šta? Istočni. Ležahu po dolini kao skakavci. Svi istočni narodi, to su Arapi, oni se ujedinili. To znači, čim vidiš skakavce, odmah znaš ili je bukvalno skakavac, jer Bog je slao i bukvalne skakavce za kaznu,
A ovo je sad u hrišćansko doba je duhovno, ovo je duhovni skakavci. Isto su sa istoka. Kaže, pusti istočni vetar i dođu skakavci. Tako i ovi su sa istoka, ovo nema ko drugi da bude, dolaze iz pustinje, imaju zvezdu koja je pala, to je Kaba, meteor u Meki, sunce zapomrčalo, izašli skakavci i dana im je moć kakvu imaju škorpioni. Aha, škorpioni su isto pustinjska životinja, a kakvu moć ima škorpion? U repu, a pazite šta kaže 9. stih, kaže imali su repove sa žalcima kao škorpioni, u njihovim repovima nalazi se moć. Moć im je bila u repu. A šta je rep u Bibliji? Simbol, rep. Hajde da vidimo. Izaija, 9. glava, 15. stih, bravo. Šta je rep? Rep. Sad ću da vidimo šta je rep. 15. stih, kaže starešina i uglednik, to je glava, a proroci koji uče laž, to su rep. A šta ima islam? Lažni prorok. I kaže, u njemu je moć, jer mu je Sotona dao moć. Znači, on je bio dobar prorok u početku, pa je pao. On je počeo dobru reformaciju. On je rekao, nema više da obožavamo bogove lažne, samo Boga Abrahamova. 10 zapovesti, nema alkohola više, nema drogiranja. I svi se molimo 3 puta na dan prema Jeruzalemu, jer od tamo dolazi prava religija. A posle je promenio i kaže 5 puta na dan prema Meki, da se molimo prema Kabi, a Kaba je idol. Oni se mole Kabi i kaže, Kabo, spasi nas, a Kaba je idol. Znači, totalno je odlutao. A u početku je radio dobro. U početku je radio reformaciju i kaže, on je imao viziju od Džibril, od anđela. I kaže, piše u Kuranu sabt. Kaže, subota je Božji dan. Kaže, Isus je reč Božja, Isus je duh Božji. Sve govori dobro u početku. I odjednom, osilio se ko Balam, a Balam je isto bio Arapin. Znači, osilio se i onda kao neće da ga prime Židovi u Medini. Onda se nešto naljutio, a kaže, rekao mi je Allah da uništimo one Židove tamo, onu karavanu. I ovi gledaju, da, a do sada nikad nisu uzimali mač. Dobro, rekao mu je Allah, a on je bio prorok. I idu oni i stvarno pobede onu karavanu. Joj, kako dobro. I uzmu blago. Onda je počeo da uzima 9 žena, a rekao je samo 4 može najviše. Pa je onda uzeo malu Aišu, sa 6 godina je oženio, sa 9 godina spavao s njom. Pa kad su ga uhvatili da spava sa malom devojčicom, rekao, ja sam u viziji, jašem na belom konju. Znate kako postao pedofil? Onda je rekao kao, kaže, ako mi se osuši aorta, kaže Muhammed, to znači da sam lažni prorok. Ako mi se osuši aorta. A kako je Muhammed umro? On je ubio cijelo selo od jedne židovske žene i onda je židovska žena rekla, dođi da ti skuvam ručak. I on otišao kod nje da mu skuva ručak. I ona mu stavila otrov, on je jeo i on umire od otrova na krevetu i kaže Aiši, suši mi se aorta. Rekao je to svojim rečima. Suši mi se, znači priznaje. A onda je rekao a prije toga je rekao svojim učenicima, kaže, idite obožavajte onog idola u onom drugom gradu, idite i klanjajte se idolu. A učeni šta? Kaže, tako kaže Allah, idite i klanjajte se idolu. Oni dobro idu i klanjaju se idolu. Vratili se nazad. Pita ih Muhammed, šta ste se klanjali tom idolu? Kako možete da se klanjate idolima? A oni kažu, pa ti si nam rekao, to je bio šeitan šta je govorio. Ja nisam ni bio svestan. Šeitan govorio kroz mene. Znači, ma ne, ove sve što sam rekao, izguglajte s njim. Da, pa i Maxwell, to su svi naši, to je Ellen White i Ellen White to kaže. Ellen White isto kaže, 150 dana i onda 391 dan. Znači, pazi, imali su repove a šta je rep? Lažni prorok. Repove sa žalcima. Znači, a šta je skakavac u Bibliji? Istočni narod. A pogledaj sad ovo, kako su izgledali? Kaže, na glavama su imali nešto kao zlatne krune. A kako su Arapi se oblačili? Šta su imali na glavama? Pa morate da znate historiju, a ne samo ne slažem se, nego da znamo historiju. Ima li poslije oženje
I imali su duge kose Arapi, zato su ih, u turban su ih stavljali. Ja mislim da to znači sveke, žene Ne, kada kažeš, ovo je dobro pitanje, kad kažeš ovako, žena obučena u sunce, kaže žena, to je crkva. Ali kad kaže, bio je kao konj, kao skak, kao ovo, kao žena, onda nije to simbol, nego uspoređivanje. doći na 6. truba je do kraja, a Turci nisu više... Ovo je 5. truba, brate, još smo okretno 5. trubu. Raste intenzitet njihov. Postaju pojni, postaju lavovi. Pa sad ćemo doći u 6. trubu, čekaj brate, polako, sad ćemo doći. Evo, čekaj. Turci ne postoje kao zudari u 6. trubu. Čekaj da vidimo, čekaj, vidjet ćeš sad. Evo pogledaj, kaže... Čekaj, brate, da završimo 5. trubu. Dobro, čekaj, brate, da završimo. Evo, pa ćemo poslije imati pitanja. Pa imat ćemo poslije pitanja, brate, čekaj. Vidi, gle, na glavama su im bile krune nalik zlatu. Jel to piše u Bibliji? A jesu bili skakavci istočni narodi? Znači, ali krune, na glavama su im bile krune nalik zlatu. Pazi šta kaže Jezekijel. Biblija... Pa ovo nije... Ali ovo nije papa, papa nije skakavac, nigdje u Bibliji skakavac papa. Ovi napadaju papu. Vidjet ćeš. Čekaj da završimo. Evo, ajde strpljenje. I pazi šta kaže krune nalik zlatu. Kaže i sabejski Arapi, kaže ti Biblija, sabejski Arapi dovedoše iz pustinje ljude običnog roda koji su ti stavljali narukvice na zglobe i lepe krune na glave. Znači sabejski Arapi. A kako ih naziva rimski historičar Plinije? Čekaj da počitamo. Rimski historičar Plinije kaže ovako: Mitrati, krunisani Arapi idu nepostrižene kose, obrijane brade osim na brkovima, na gornjoj usni. A kod drugih nije ni to obrijano. Neki imaju i bradu i brkove, a neki imaju samo brkave, a idu nepostrižene kose. A pazi šta krene od krene i lica su im bila kao lica čovečja, a kose kao kose ženske. Znači oni su imali, Arapi su bili poznati po tome da oni imaju dugu kosu, a brkove. Brčiće, brčine, arapske. A kosu dugu i onda su kosu stavljali u turban. A onda su te turbane okićivali sa nakit, sa zlato i dijamanti. Sve što su imali su stavili u turban. I onda su tako hodali, išli u rat. I onda on vidi, kaže, otkrivenje, kaže, na glavama im bile krune nalik zlatu. A kako ih naziva Plinije, rimski historičar? Mitrati, krunisani Arapi, idu nepostrižene, mitrati, znači mitra, kao da imaju krune. A gledaj šta kaže Biblija, kaže nemojte, bilo im je zapoveđeno da ne naude travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvom drvetu, nego samo onim ljudima koji nemaju pečat Božji na čelima svojim. Da li su Arapi proganjali subotare? Da li su Arapi proganjali Nestorijance, Jakobite? Da li su proganjali Armence? A koga su proganjali? Samo Bizantince i katolike. Samo njih su proganjali. Bizantince imali su pečat na čelima? Ne, Bizantinci nisu imali pečat na čelima. Pa da. Čekaj, brate, ti si postavio pitanje, da ti odgovorim. Ne, Jani, pa pusti, ako ja pustim, pusti. Ako ja pustim, pusti. Čekaj. Nema veze što se snima, dobro, neka pita pitanja, to je dobro. Sad, vidiš, Bizantinci nisu imali pečat Božji na čelima svojim. Oni su kršili drugu zapovijed, sklanjali se ikonama, idolima i relikvijama. I kršili su 4. zapovijed, odbacili su subotu. I Bizantinci i katolici. I zato, kaže, oni nemaju pečat Božji i oni, kaže, i bilo im zapoveđeno. A pazi šta sad ću da ti dokažem iz historije. Vidi šta kaže Kuran, 3. sura u Koranu. Kaže, nisu svi oni isti. Grupa sledbenika knjige, ljudi knjige, stoji za pravo. Oni recituju stihove Božje i tokom noći pred ujutro, klanjajući se u molitvi. Oni veruju Boga i posljednji dan. Oni propagišu dobro i zabranjuju zlo.
trude se u svim dobrim delima i oni su među pravednima. I šta god dobro učine, ništa im neće biti odbijeno, jer Bog dobro poznaje one koji su njegovi al-muttakin, pravi vernici. Kaže, nisu svi isti. Ima hrišćana, Muhamed je priznao, zato što je njegova žena Kadidža bila subotarka, nestorijanka. I njen bratić Al-Vakara, on je otišao kod Al-Vakare i rekao, ja imam vizije, a Al-Vakara mu rekao, to su od Boga vizije. Nestorijanac, oni su bili subotari, nisu imali čistilište, nisu imali ikone, idole, oni su štovali subotu i nisu imali idole, ikone i tako. Znači oni su bili drugčiji hrišćani, ti nestorijanci. I oni su, bilo je nestorijanaca u Arabiji. A vidite šta kaže Abu Bakar, prvi kalif Islama. Kaže, kada sklopite bilo kakav savez ili dogovor, držite ga se i budite verni svojoj reči. Dok budete išli dalje, naići ćete na neke religiozne osobe koje žive povučeno u misionarskim manastirima i nameravaju da tako služe Bogu. Vidite šta piše? Šta kaže? Šta kaže? Ostavite ih na miru i nemojte ih ubijati, niti uništavati njihove manastire. Ali naći ćete drugu vrstu ljudi koji pripadaju šta? Sinagogi Satane. To je biblijski izraz. On zna Bibliju. Koji pripadaju sinagogi Satane. Koji imaju obrijano teme. Ko je brijao teme? Ko ovdje brije teme? Katolici. Katolici i Bizantinci. Kaže, imaju obrijano teme. Obavezno im raskomadajte lobanje. I ne dajte im milost dok se ne preobrate u muslimane. Ili ne plate danak. Znači, šta je bilo? A šta kaže Biblija? Bilo im je zapoveđeno skakavci. Skakavci su sinovi istoka. Bilo im je zapoveđeno da ne ude travi zemaljskoj, ni zeleni, niti ikakvom drvetu. To su Božji ljudi, nego samo onim ljudima koji nemaju pečat Božji na čelima svojim. Ko je proganjao Božji narod u 4. pečatu? Katolici i Bizantinci. I koga je Bog sada kaznio u 4. i 5. trubi? Koga kažnjava? Kažnjava oni koji imaju obrijano teme. I Bog im šalje skakavce. To jest muslim islam. Islam je došao, krenuo i oni su imali duge kose, a brkove čoveče, muškarci. Imali su krune, napadali su Bizantince, nisu napadali subotare. Oni su štovali zvezdu koja je pala u pustinju Kaba. A to je bio i Muhamed, pravi prorok, koji je otpao. Znači sve se slaže. I tu smo u petoj trubi. 5. truba je srednji vek. Znači tu smo. I nakon toga imali su repove kao škorpije i žaoke su im bile u repovima. Šta je rep? Starešina, uglednik je glava, a prorok koji uči laž, on je rep. Znači imaju lažnog proroka rep. I kaže, u repu im je moć, jer oni slušaju Muhameda, a Muhamed kaže džihad. Oni misle da to je reč Božja i to ih goni. Lažni prorok njih nadahnjuje da idu u džihad, da napadaju. Tu ćemo da stanemo. Sad, 10. stih kaže, i njihova moć beše da nanosi ljudima bol 5 mjeseci. Sad ćemo da gledamo 5 mjeseci, 150 godina. Gde se nalazi taj 150 godina? Imali su nad sobom cara. Tu ćemo sad uzeti pauzu i tu će da bude onaj 150, pa onda prelazi u Tursku. Jer Arapi prelaze sad u Tursku, to ćemo da sad malo pauzu, jer nemamo vremena da sad odmah idemo u 6. trubu. Ok? Tu ćemo napraviti pauzu.